Горный улуғын Кировскай нехелегер ырас ихер уны білімнен тахарар собот үлелеған білген манна тутул эте тетімнәқтік барар. Үліға кейдағына саңа тәрілті нехелек улус ұлықтықтырын үрді қачыстывалақ уынан қачыйықтақ салғы келер материалға. Кировскай нехилегер нехиленяны сылыр гетче у ситиминен качер сыллаг үле ытыллыбыта каасдасыла. Ол курдук аспыт сылга улуска ытыллыбы тесирин нехиленнелях пунарын унан качы инновационный форумга кыттан каңласга строй телтени кытта эрдеттен үлелиһем проекттара республика пилотный проектер килбиде. Қас бидди ыалга уусетимин таттарарга биһиги үлелеспиппит. Бу магистральне турбата колобра бейете ититинер гиреюще кабеллах аныгы технология сир аннан барар проект болар. Эмие бу форумга урбанит Спиридон Леонтьев ихеруны бытылка куданатылыр сыллах проекта биһиреммите. Манна олус да нехелекде түттен көмө көрүллен үле сагаламмыт. Оборудование калан турар. Хорогос шекелектер. Бу манна бу установка 0,5-тен хагалан 19 кадылы кутар. Улус 900 көмөлөспүтө. Улуктак жаалта эмие 500 көмөлөспүтө. Бытылкалаһын станога турар жете тутуллан аттыгар бартиодон киловаттаах подстанция 160 киловаттаакка улартыллан суола оңоһоллан оборудование сүрүнэ агалыллан карата соголе барбыт. Бу курдук эхилгиттен саңа собот үлетин түмүгүн женкер ыра сихер уну улус олохтоохторере болбакка республика бүттүүнэ тыылахан тамаган каннарар кыахтаны Анна Сменова, Георгий Григорьев, Сагтилменте, Горнай.